Muraho, nanone ndabasuhuje bakunzi ba Kagabo Joel TV, shene ibagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuhinzi, aho mu kiganiro giheruka twaganiriye ku bijyanye n'ubwishingizi bw'ibihingwa. Tekana urishingiye muhinzi mworozi. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu tuje dusubukurira aho twarangirije. Ubwo birasaba ko umuntu utararebye ikiganiro cya mbere namushishikariza kunyaruka akabanza akareba ikiganiro cya mbere kugira ngo tuze kujyanamo neza no muri iki kindi gikurikiyeho. Mbahaye ikaze rero, umuntu mushyashya kuri iyi shene na nyaruke akore subscribe, afungure inzogera kugira ngo ibi biganiro bijye bimugeraho mu ba mbere, kandi ikindi yibuke gukora like, tange comment ndetse anasharinga ino video ku bahinzi ndetse n'abandi bantu bifuza kumenya ibijyanye n'ubuhinzi. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro cy'aka kanya, aho tugiye kuganira ku mbonerahamwe y'ibiciro by'ubwishingizi mu buhinzi. Imbonerahamwe y'ibiciro mu by'ubwishingizi mu buhinzi iteye ityo: ndagaragaza ingano y'ubutaka, igishoro, ikiguzi cy'ubwishingizi, amafaranga yose yishyurwa, amafaranga yishyurwa na leta ndetse n'amafaranga umuhinzi yishyurira ku giti cye. Turahera ku bigori. Ibigori biribwa, ubwo ni ukubihinga. Kuri hegitare imwe, umuhinzi wahinze hegitare imwe aba agomba gushoraho igishoro kingana n'ibihumbi 630 ndetse n'amafaranga 450. Ubwishingizi ikiguzi cyabwo ni amafaranga 8.25 ku ijana. Amafaranga yishyurwa yose ni amafaranga 52,000 n'amafaranga 12. Naho leta yishyura 40 ku ijana, ahwanye n'ibihumbi 20 n'amafaranga 805. Umuhinzi akishyurira 60 ku ijana, ahwanye n'ibihumbi 31,207. Naho kuri A1 umuhinzi wahinze aba agomba gushoraho ibihumbi 6,308 ndetse n'ibice 5. Hanyuma ikiguzi cy'ubwishingizi ni amafaranga 8.25 ku ijana. Amafaranga yishyurwa yose ni 520 n'ibice 12. Leta yishyura 40 ku ijana, ihwanye n'amafaranga 208. Naho umuhinzi wishyura 60 ku ijana aba ahwanye na 312. Ibyo ni kuri A1. Noneho tujye ku butubuzi bw'imbuto z'ibigori. Umuhinzi watuburiye kuri hegitari imwe aba agomba gushoraho miliyoni 1,316 n'amafaranga 700. Ubwishingizi ikiguzi cyabwo ni 7 ku ijana. Amafaranga yose yishyurwa nk'ubwishingizi ni 92,000 n'amafaranga 169. Leta yishyura 40 ku ijana, ahwanye n'ibihumbi 36,868. Umuhinzi akishyura 60 ku ijana, ahwanye na 55 n'amafaranga 301. Naho kuri A1 umuhinzi uri gutuburira kuri A1 ashora ibihumbi 13 n'amafaranga 167. Ikiguzi cy'ubwishingizi ni 7 ku ijana. Hanyuma amafaranga yose yishyurwa ni 932. Leta yishyura 40 ku ijana, ahwanye na 373. Umuhinzi akishyura 60 ku ijana, ahwanye n'amafaranga 559. Tujye ku gihingwa cy'umuceri, aho umuhinzi wahinze hegitare imwe aba agomba gushoraho ibihumbi 725. Ikiguzi cy'ubwishingizi ni amafaranga 7 n'ibice 08 ku ijana. Amafaranga yishyurwa yose ni ibihumbi 51 n'amafaranga 330. Naho leta yishyura 40 ku ijana, ahwanye n'ibihumbi 20,532. Umuhinzi akishyura ibihumbi 30 n'amafaranga 798. Ayo niyo 60 ku ijana byariya yose. Hanyuma kuri A1 umuhinzi wahinze A1 y'umuceri imutwara amafaranga ibihumbi 7,250. Ikiguzi cy'ubwishingizi ni 7 n'ibice 08 ku ijana. Amafaranga yishyurwa yose ni 513. Leta ikishyura 40 ku ijana, ahwanye n'amafaranga 205. Naho umuhinzi akishyura 208, ahwanye na 60 ku ijana by'ikiguzi cyose. Tunyarukire ku mbuto y'ibirayi. Umuhinzi wahinze ibirayi kuri hegitare imwe ashoraho miliyoni 2 n'ibihumbi 418.
ndetse n'amafaranga 800. Ikiguzi cy'ubwishingizi ni amafaranga 8 ku ijana. Amafaranga yishyurwa yose ni ibihumbi 193 n'amafaranga 504. Leta ikishyura ibihumbi 77 n'amafaranga 402 ahwanye na 40 ku ijana. Naho umuhinzi akiyishyurira ibihumbi 116 n'amafaranga 102 ahwanye na 60 ku ijana by'ikiguzi cyose cy'ubwishingizi. Umuhinzi wahinze ari imwe y'ibirayi ashora amafaranga ibihumbi 24,288. Ikiguzi ni amafaranga 8 ku ijana. Naho amafaranga yose yishyurwa nk'ubwishingizi ni 1,943. Amafaranga leta yishyura nk'ikiguzi angana na 40 ku ijana ahwanye na 777. Naho umuhinzi akishyura asigaye angana na 60 ku ijana ahwanye n'1,166. Gutubura imbuto z'ibirayi. Umuhinzi uri gutubura imbuto z'ibirayi kuri hegitari imwe akoresha miliyoni 4,799 ndetse n'amafaranga 700. Ikiguzi cy'ubwishingizi kiba kingana n'amafaranga 8 ku ijana. Amafaranga yishyurwa yose ni ibihumbi 383 ndetse n'amafaranga 976. Leta ikishyura 40 ku ijana ahwanye n'ibihumbi 153,590. Umuhinzi wishyura 60 ku ijana aba ahwanye n'ibihumbi 230 ndetse n'amafaranga 386. Kuri are imwe, umuhinzi uri gutuburira kuri are imwe ashora ibihumbi 47,997. Amafaranga y'ubwishingizi ni 8 ku ijana. Ikiguzi cyose cyishyurwa nk'ubwishingizi ni ibihumbi 3,839 n'ibice 8. Leta yishyura 535 n'ibice 9 angana na 40 ku ijana by'ikiguzi cyose cy'ubwishingizi. Naho umuhinzi akishyura 2,303 n'ibice 90 bihwanye na 60 ku ijana by'ikiguzi cyose cy'ubwishingizi. Ikindi gihingwa ni urusenda. Umuhinzi uhinga urusenda kuri hegitari imwe ashora ibihumbi bingana na miliyoni 2,151 n'amafaranga 500. Ikiguzi cy'ubwishingizi ni amafaranga 8 ahwanye n'amafaranga 172 n'ibiceri 120. Naho leta yishyura 40 ku ijana ahwanye n'ibihumbi 68,848. Umuhinzi wishyura 60 ku ijana yishyura ibihumbi 103 n'amafaranga 272. Umuhinzi uhinga urusenda kuri ari imwe ashora ibihumbi 21,515. Ikiguzi cy'ubwishingizi ni 8, hanyuma amafaranga yose ni 1,721. Leta ikishyura 40 ku ijana ihwanye n'amafaranga 688. Naho umuhinzi akishyura amafaranga 969 ahwanye na 60 ku ijana byayo yose. Ikindi gihingwa, ibishyimbo bidashingirirwa. Hegitari imwe umuhinzi uyihingaho ashora ibihumbi 397 n'amafaranga 980. Ikiguzi cy'ubwishingizi ni amafaranga 8 ku ijana. Naho amafaranga yose ni 31,838. Amafaranga yishyurwa na leta angana na 40 ku ijana ahwanye n'ibihumbi 12,735. Umuhinzi akishyura amafaranga 19,000 n'amafaranga 103 ahwanye na 60 ku ijana y'ikiguzi cyose. Umuhinzi uhinga kuri ari imwe ashora ibihumbi 3,980. Ikiguzi cy'ubwishingizi ni 8 ku ijana. Amafaranga yishyurwaho yose ni 318. Leta ikishyuramo 127 ahwanye na 40 ku ijana by'ikiguzi cyose. Hanyuma umuhinzi akishyura asigaye ahwanye n'191. Imbuto, ibishyimbo bishingirirwa. Umuhinzi uhinga ibishyimbo bishingirirwa kuri hegitari imwe ashora ibihumbi 659 n'amafaranga 280. Ikiguzi cy'ubwishingizi ni amafaranga 8 ku ijana. Hanyuma amafaranga yose yishyurwa ni ibihumbi 52,742. Amafaranga leta yishyura ahwanye na 40 ku ijana angana
n'ibihumbi 21 n'amafaranga 97. Umuhinzi akishyura asigaye angana na 60% ahwanye n'ibihumbi 31,645. Umuhinzi uhinga ibishyimbo bishingirirwa kuri A1 ashora ibihumbi 6,593. Hanyuma ikiguzi cy'ubwishingizi ni 8%. Amafaranga yishyurwa yose ni 527. Leta ikishyura 211 ahwanye na 40% by'ikiguzi cyose cy'ubwishingizi. Naho umuhinzi akishyura asigaye angana na 316. Igihingwa cy'imyumbati. Hegitare imwe umuhinzi wayihinzeho igihingwa cy'imyumbati ashoraho ibihumbi 544. Ikiguzi cy'ubwishingizi ni amafaranga 8%. Naho amafaranga yishyurwa yose ni ibihumbi 43,520. Leta ikishyuramo 17 n'amafaranga 408 ahwanye na 40%. Naho umuhinzi akishyura asigaye ibihumbi 26 n'amafaranga 112. Umuhinzi uhinga A1 ashora ibihumbi 5,440. Naho ikiguzi cy'ubwishingizi ni amafaranga 8%. Amafaranga yishyurwa yose ni 435. Leta ikishyuramo 178 ahwanye na 40%. Naho umuhinzi akishyura 60% asigaye angana na 261. Igihingwa cya nyuma aricyo dusorejeho ni soya. Umuhinzi uhinga soya kuri hegitari imwe ashora ibihumbi 438 n'amafaranga 400. Ikiguzi cy'ubwishingizi ni amafaranga 8%. Naho amafaranga yishyurwa yose ni ibihumbi 35 n'amafaranga 72. Leta ikishyuramo 14 n'amafaranga 29 ahwanye na 40%. Umuhinzi akishyura 60% isigaye ingana n'ibihumbi 21 n'amafaranga 43. Umuhinzi uhinga soya kuri A1 ashora ibihumbi 4,388. Ikiguzi cy'ubwishingizi kikaba 8%. Naho amafaranga yishyurwa yose angana na 351. Leta ikishyuramo 140. Naho umuhinzi akishyura 60% asigaye angana na 210. Murumva iyo ni imbonerahamwe ikubiyemo ibihingwa, ubuso bihingwaho n'amafaranga y'ubwishingizi agaragaza ayo wakabaye wishyura yose icyarimwe, hanyuma bakakwereka n'uburyo bitandukanye ugereranyije n'ayo leta igenda itwishyurira na nkunganire. Indi ngingo tugiye kuvugaho ni ingingo ijyanye no kumenyekanisha no kubara igihombo. Kumenyekanisha igihombo. Umuhinzi ugize igihombo yihutira kubimenyesha ikigo cy'ubwishingizi yabufashemo ndetse n'umuyobozi w'umurenge ahingamo gupima igihombo. Nyuma yo kumenyeshwa amakuru y'igihombo cy'umuhinzi, ikigo cy'ubwishingizi cyohereza abakora igereranyamusaruro bagapima umusaruro wabonetse mu mirima yishingiwe. Iyo harumbye burundu bemeza ingano y'ubwo buso bwangiritse. Igereranyamusaruro rikorwa hari uwafashe ubwishingizi, uwabutanze, ushinzwe igereranyamusaruro ndetse n'uhagarariye urwego rwa leta. Raporo y'ibyavuyemo yemezwa n'abo bose. Kwishyura igihombo cyabaye. Inyandiko z'ibyavuye mu igereranyamusaruro zishyikirizwa ikigo cy'ubwishingizi nyuma yo kubihuza n'ibikubiye mu masezerano, kigasubizwa umuhinzi mu gihe kitarenze ukwezi kumwe. Indi ngingo, inshingano z'umuhinzi wafashe ubwishingizi. Inshingano ya mbere, guhinga neza kandi kinyamwuga. Inshingano ya kabiri, gukoresha inyongeramusaruro uko zagenwe. Iyindi nshingano, kwishyura ubwishingizi ku gihe. Hanyuma, kumenyesha ikigo cy'ubwishingizi ikibazo icyo ari cyo cyose ibihingwa byishingiwe byagize. Ikindi, kumenyesha ikigo cy'ubwishingizi umunsi wo gusarura kugira ngo hapimwe ibyeze. Mu gusoza, turasoreza ku buhamya bw'abahinzi bamwe na bamwe bagiye bafata ubwishingizi. Ubuhamya bwa mbere, ndi umuhinzi w'ibirayi mu karere ka Rubavu mu murenge wa Busasamana. Nzi neza ko ntazongera kugira igihombo cy'ubuhinzi bwanjye biturutse ku
ku biza bitandukanye, kubera ko leta yashyizeho ubwishingizi bw'ibirayi. Ubu uko mpinze ibirayi mbifatira ubwishingizi, kandi ikigo cy'ubwishingizi dukorana neza kuko banyishyura neza hagendewe ku masezerano twagiranye. Ubuhamya bwa kabiri, abanyamuryango ba koperative Kohunya ihinga ibigori mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro twishimira gahunda nziza leta yadushyiriyeho yo gushinganisha ibigori byacu. Twagiraga ibihombo tugahomba burundu, ariko ubu tumaze gufata ubwishingizi ibihembwe bitatu, harimo aho twarumbije kubera ibiza. Ikigo cy'ubwishingizi kitwishyura amafaranga twashoye, turongera tugura imbuto n'ifumbire, turahinga mu gihembwe gikurikiyeho. Ubu bwishingizi bwadufashije guhabwa inguzanyo dukoresha mu buhinzi bwacu na banki dukorana. Ubu banki ziratwizera, ziduha amafaranga vuba. Urumva, ubu ni ubuhamya bw'abahinzi bamaze gusobanukirwa ibijyanye n'ubwishingizi bw'ibihingwa byabo. Ubwo rero ndabashimiye mwebwe mwafashe umwanya mugakurikira iki kiganiro kugeza ku musozo. Ndabashishikariza gukora subscribe niba mutarayikora, mukore kunzogera kugira ngo ibi biganiro bijye bibageraho mu ba mbere. Mukore like, mutange na comment y'ibishobora gukurikiraho cyangwa se y'ibyo mwifuza ko nazababwiraho. Murakoze cyane, ndabakunda. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.